Ke Voice of the People Party kalamat ya kajing tunjuk hapok ke constituency u Presiden Arden M. Basaiman hadin babungut Nongialam bat Nongkrem kilalit ben pyniasoh no syaga National People's Party hakasengi balang hakajing yalang balapen longlang han Nongkrem. Ya kini Nongialam bat Nongkitcam ke VPP lapadiang sengobha da MLA barim ke Nongkrem ba alam bor malnyang hakajing dan ringkat ukertong ke NPP syaka election siteng semoy ke Shillong Lok Sabha Dr. DRL Nonglan bat kiwei Nongialam ke NPP. Uway na Nongialam ka VPP haba bataya kajing kelaliang uloong baka jing bam sultanat bat kajing bam hunsyu bandan haka parti jong u ke barim ta ka VPP kala penlong yu u ban kenria bat ya sono syaka NPP. Ulapin pau ba ulamat shibun ki IKA haka por baudan bat ka VPP bat pla babun ki beriu kila syusyak penbit bat cayalam bakla haka VPP habaro kini gisnem. Kini Nongialam ke VPP kentup ya way na Nongialam election jong uba Arden ula kular bu unsami ai jingkran cikipaj ba hakirin san Nongialam election bat menjuba baru ya kicing kentho ki bawan na kiliang persya. Di mana bapak maki awak kasih, minta maki berhak yang awak kasih. Nak minta parti kemai, nak minta bagi joinnya ke NPP party. Pemahas NPP dengan community bakal kepubuakan Leit sikiwego kibala puak menang berapa kejitanya jong VPP kami ridur bat kedusur tinggu kasih karang bat kejing pelan nombor hal yang kita sendiri beriu di play ini ya kibok yang mau play